Ian. Parang sa RR lang. Imported yung book. Imported. Oo. Parang anong breed nyo, sir? Bird SP. And ito naman yung cat. Sir. Okay, ready na po. Okay, so ready. Begin. Meow 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 meow. Aba, hindi imported yung cat ito, hindi imported. Diyan lang sa bubong yan. Eto na, sir, tawa ka ng tawa, sir, kala mo, ha? Hindi ka rin makakaligtas. Sir, hindi, palitan natin, sabi ni sir. Palitan na request. Ayan, na-request, palitan natin. Sir, ano, palitan natin, sir. Ano pong gusto niyo, sir? Ito muna, pinakabata. Batang-bata. Pero, amoy lupa. Hindi, joke lang. Okay, sir, ano napili? Parot. Parot. Galingan niya. Marunong na kumanta yung parot. Ay, teka. Bawal daw po dyan yung Martinez. Titit tit 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 tit. Ay, yung parot naging pipet. Naging pipet. Eto naman si sir. Sir, liga dito. Nakaisip na siguro si sir. Okay? Sir, ano po napili? Manok. Already! Begin! Kukuruk. Kukuruk kukuk. Kukuruk kukuk. Puro kukuk. Ito na sir, liga na. Nakapili na kayo. Tawa ka ng tawa ngayon, sir, ha? Tayo na pagtatawanan niyo. Alright, so sir, ano, napili na. Duck! Wow, ganda nan! Wakwakan na to! Okay, so ready? Begin! Join me. Kwak-kwak na. Kwak-kwak kwak kwak kwak. Kwak-kwak kwak kwak kwak. Kwak-kwak kwak 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 kwak. Kwak-kwak kwak kwak kwak. Aba, Victoria dating, ha? Okay, so alright, sir, balik tayo. Okay, katulad po nung sinabi ko, palakpakan lang to ako sino pinakamagaling o gusto nyong manalo. Okay, para naman sa pag ginawakan po namin yung isang contestant, papalakpakan nyo lang, alright? So, para naman po sa imported na dog! Ang dami, apat. Apat. Magkakumpare itong mga to, kaya gano'n. Okay, ito naman para sa cat! Ba't sila? Oh, may nasamahan ng isa, oh. 5. Para naman sa duck! Oh, ba maraming duck? Kaya pala nagpahuli. Maraming pala. Okay, ito naman yung batang-bata. Amoy lupa. Hindi, joke lang yun. Okay, para naman kay sir! Oh, ba magkamag-anak ng dalawa? Okay, para naman po sa manok! Aba, ganun din. Okay, so mas maganda kung ibigyan mo na lang sila pare-parehas para walang tampuhan, okay? Eto,